Bresta sa vama danas ljudi ovdje i kao što vidite danas ćemo vidjeti koji je to najbolji sajt za skidanje programa. Pa odmah da počnemo. Znači taj sajt se zove Ninite. Po meni najbolji sajt zbog toga što ima sve programe. Naravno programe skidate posle podizanja novog operativnog sistema ili ako po vašem mišljenju nedostaje neki program vašem računaru, pa možete da skinete. Pa da vidimo kako to funkcioniše. Evo ja ću izabrati najobičniji program i idemo ovako, get installer. Naravno on će sam ovdje pokrenuti instalaciju, to jest download. Ako vam u slučaju ne pokrene sam, znači idete ovo retry to download i meni je pokrenuo sam i ja pokrećem to. Znači fora kod ovog sajta je što sam instalira sve. Znači potrebni su samo 3 klika da pokrenete instalaciju i to vam je to. Naravno neki program se duže instalira, neki kraće, sve zavisi od programa, ali ja vam preporučujem ovaj sajt. Naravno ostavit ću dole u deskripciji link i to bi bilo to. Hvala vam što ste gledali ovaj video, a mi se vidimo vrlo uskoro.